Lakhain koi ratrok dwar bagorik MSC constituency ke parlu lakhahini Dolamara bapuram tok biarong anparta kuruaking ri Lokhimon duan pialong non nangkeli ji pai pani phai ingkoi rahini pen pangcheng ponsi pai pani phai ingkoi ra player ni an ni thoma pharman phan paman ponpo Mai ke paman pon jadi malong along an ke TV apirang ke Thomson tirang pen humri damsi kachisik cedang aputhak ke paman ponji cingki cethandam Lokhimon Sangha ningkani sek Riso-Ejang Chingrum Amai lapen karcho Amai jai me ke talon pon jialong klamalong non Amai kachisik cedang pon nang jia sondu an ke tang pon si theklong Bang sohut ki pachini pona tengki maya phan ka chisi ka bang ki patang pon tanglo lasi bang so maya long alhisar poman pen Lokhimon Sangha tiripi amaya long klembarim joy singing ti aphansi chohang pon no puta ningje pon Elitum Lokhimon Sangha risong chiro Amai pen kedeng pon ningkane sek risong chiro Amai kisi kedang Pini an ke elitum 80% elitum tik tang kitang tangang selo lapen itu nabang so mailong nitung alhisar poman kacahang pon lapen manpeng lohi pen kacahang pon itu lena arunisi ngomong Lokhimon Sangha tiripi Amai macam itu alhi bang itu kacahang pon alhi ke ma hasi hang pon alhisar po lapen itu molong Lokhimon Sangha tiripi Amai long klembarim ake hai Joysing di pasal itu malhisar po aman pen itu kacahang pon Lasibang so amai long nang chitong dun pen alira lo nang ki pi dun ji aphan srami kachuning ri padopon so namung ana bangke ne tidowan long ri sang chingwa mai tingsi long asai bang tek pondo la pen la bang so mai long ki chuki juna long disposal pen chenglo lang ka du ko ve ke padora bang ke thom wan long ri tharsrom Riso-Ejang chingwa mai pen si chisipon niklo Dor bagori pen Thomson tirang report KTV News